I kublaya piboro ki pralog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi walait ki damok nakti ki pulit way the chah kem won ki hakti ka K.S.U East Giant Hills unit hawakam teneyi idaw kem ka senyi ki te ki damok te ton up yagani kubor hadu wakod khnang wayo tip iyay wasakyat The chua was dangi chiki kubor la dampu mu de pew subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell we mai tu khnang we yo pten cho cho phi yo yigi kubor wa thame te tons dangi chiki kubor nin kasngi ka arpho ar tarik ubnai wach phau ar haja arpho ar ka khasi student union da bo ko da ka ILP chegit yong ka hi ha usarok national highway 6 hasunapur yo panman ye kanre ye ki bar jala we kam jo le ye ki mar wo wan na bar jala kam chi banta wo pen kre kam ye ka ILP hapo ka jala hadin wa ka sarkar myi ko open kre kam ye ka Nei liang ka senda ongko wala da ka sarkar hi mle ko yi hajrong wo yo ya ka ILP hapo ka jala ka senda pteng ko open man ye kan re klem chong ya Hei waha ini ikan re iwa da panman nin kasngi ka senda yo ko wo kem ya ubhang uwakia hadu arpo pra kilo na ka wi ka kari grand iten handai ka wa em ya registration number AS11U nyaw not iwi not hasona perdi East Giant Hills district Kani ka karito ko wadalait nakti ki pulit ka East Giant Hills tang wada chah kem no ko hakti ka K.S.U Student Union East Giant Hills unit Uni ubhang uwayo ka senyo kem uso yusong way to le uwakia waro arpo pra kilo Da ong le wada lengut ki bruwa chong hapo kate ka kari hey wana kite ki lengut ar ngut de yo ki wo yut kat waya u driver wan de yo wo kem yo way de ikti no ya u chaki pulit ka lumshnong police station deilang wo ki pulit ka anti narcotic task force te du ki ni don hi khuble chibon